Počitovani patrače, dobri večer. Toto co kapusta za futožanoh, gerega za ďurďovčanoh, to papriga za keresturcoh. Zo jej produkciju vyrosli i vyškolovali še velji generaciji, ta na jej čest žitelje ruskого kerestura už da skeljo roki otrimuju manifestaciju Dni keresturske paprigi. Predtim, jak vas zo sliku i slovom odvezeme do kerestura, opadme co sme išće porihtali za nješkajši televizijni magazin. Nova sportska hala u ruskim Keresture je zakončena ještě pred 2 rokami, ale povčera nie mohla funkcionować, bo nie mala dozvolu za hasnovanje. Koniečno še i toto slučelo i sobotu 16. avgusta Keresturci dočekali tot toržestveni dzenj. Rusko-keresturski paprigare boli vredni i zložni, ta i toho roku uspišno organizovali trecu pošore kerestursku paprigarijadu, točnejše Dni keresturske paprige. Tota manifestacija pomali dostava vše vekšu značnost na agendi keresturskih podijov, co pomogne njeljem paprigarom, ali i samomu Valalu u jeho promociji na turističnoj mapi naše države. Opština Odžaguš da skeljo roki domašnja rukometnomu kampu, na kotri mladi s pomocu eminentnih trenerov prez teoriju i praksu zdobuvaju potrebne znanje z toho sporta. Malo kto od starših ljubiteljev sportu, okreme rukometu, še nje zdohaduje Petra Fajfriča, jedno z najljepših rukometašov bivše Jugoslaviji i rukometaša z čiju generaciju naš rukomet rušil z sigurnima kročajami napredok. Keď napravil Furig rušil do kvecarnje, že bi kupil kvece, kotre na njo položi. Ta tam videl studnju, da i ju napravil. Hlavni majstor Velibor, ali je von ma i pomocnika. Jeho ocec u penziji ima dost času. Keď mu prize sin zo zroboti, ocec porihtani i pomohnut mu. Koga ti ljubiš? Najviše i babu i drugu, babi i drugu, i džite drugo hoće da i Mišku Janika. U našim macerinskim jaziku naš vlastni identitet. Čuvajući i pestujući ruski jazik, čuvame i rozvivame vlastnu zajednicu, odnosno ruski narod. Z ruskim jazikom veljo lehčejše komunikovati z veljima narodami Evropi i šveta. Nje hažme našo ruski školi. Upisujme vlastni djeci do ruskih odzeljenjov. Najnovi generaciji nje zabudu jazik svojih predkov. Koga ti ljubiš? Šitski na Šveca. Toho vikendu u ruskim Keresture otrimana treca manifestacija Dni keresturske paprigi, u čijih ramikoh švetočno otvorena i sportska hala. Po 10 rokov vybudovi i uloženih vece jak 160 milioni dinarov, hala konječno dostala šitski potrebni dozvoli, ta ju hodnih osnovac školjare, sportisti, rekreativci i kulturni dijače za otrimovanje važnih manifestacijoh. Nova sportska hala u ruskim Keresture je zakončena ještě pred 2 rokami, ale povčera nie mohla funkcionować, bo nie mala dozvolu za hasnovanje. Koniečno še i toto slučelo i sobotu 16. avgusta Keresturci dočekali tot toržestveni dzenj. Halu otvorio predsjedatelj vojvođanske vladi Bojan Pajtić. Mi smo do sada otvorili 83 sportske i školske hale u naseljenim mestima. Dominantno vodeći računa o seoskim mesnim zajednicama koje nisu imale priliku i šansu da imaju one vrste uslova za sport kao što imaju gradske sredine, i seoske zajednice su nam važne i zbog toga da bi mlade sačuvali u selu, jer mnogi se kunu u to kako omladinu treba zadržati u selima, a ne pružaju im uslove da oni zaista odrastaju u istim uslovima kao što odrastaju deca u gradima. Danas praktično deca u ruskom Keresturu dobijaju šansu i priliku da se bave sportom, da odrastaju zdrave, uspešne ljude, zahvaljujući postojanju jednog ovako velelepnog objekta. Posle 10 rokov možemo položiti korunu na jedan prekrasni objekt, ktorý verím, že bude veljim generacijom služiť. Kerestur davno nemal takú jednu veľkú investíciu i bar som dneska šťastlivý pre toto.
Hala ima površnost 3800 kvadratnih meteri, 600 mesta za patračov i vybudovana je po súčasných standardoch za všetky fajty sportskih zmaganja. Местна заjednica ще трузела, коли god могла, znači nije местна заjednica, ali i građani ruskого Kerestúra, dosť povijske odvajali od местного samodoprinosu, znači oni dali 18 milioni 190 tisuća dinari do toho objektu. 142 milioni 875 zezri dal fond za kapitalne ukladanja, a lokalna samouprava dala 3 milioni 838 tisuća. To bila inicijativa mnje i direktora školi, kad ja postal predsjedatelj vršnog odbora u opštini Kula. Tedi u to čas smo imali stvarno velju entuzijazmu, a malo penježi i tak započalo, že jak ideja, već sme u opštini imali dost preprečenja pre majetkovo pravni odnošenja, gdje pojedni vlasniki tih parcelov nam še prociveli, tu smo straceli 2 roki. Moj mandat u opštini u međučaše prestal, ali na šćesce mali sme porozumenja od vladi Vojvodini i predsjedatelja Pajtića. Oni prilapeli zakončiti tod objekt i jak fond za kapitalne ukladanja prevžali dalše ukladanja i evo jak vidice ponješka privedi sme o koncu. Žalj mi, že sme to ne otvorili iši pred 2 rokami, pretože všetko bilo gotovo jak od Inješka, ali je to ta birokratija i to ti dokumenti na teljo zakomplikovali stvar, že ova Žnješka sme nam še udalo, že bi sme dostali u rjadovo všetky potrebni dokumenti, že hala dostala u potrebnu dozvolu i od jutra može uhasnovac i građani Kerestúra, i školjari, i sportisti. Hala ma veljočislerni garderobi, kolo 15 mokri guzli i VIP salu za 200 mestami za konferenciji i prijemi. Máme i pod tribinami, isto je prostoru, teraz co bude čisto niteni će bude baviť, či bude dajaka teretana. Uglavnom, bar veliki objekat, ktorý bi še trebal vykoristiti mudro, tak da povem. Jest mesta i za komercijalne vydavanje, da komu kto bi zakupil dajake mesto? Až i o tim sme bešedovali, ali hovorim to všetko v budućnosti i ponukali mi za lokalne samoupravi, počem trenutno hala u Červinki zavarta, a mi znamo, že rukometni klub u peršej ligi, da može bus biše i toto moglo dajak, znači u građistvu pobešedovati i o tim. Ali uglavnom pravena je za nas, za Kerestúrcov, znači za školu, za naših ľudzov. Mogli bi še to trimovati za koncerti, manifestaciji, Červena ruža. U počatku zadumane tak, že to bude sportsko-školska hala, pretože škola má i gimnaziju, i dom školjarov, i osnovnu školu, i u tomu bi všetkomu po kvadraturi moglo pripadnost išće i toto sportske zdanje, že bi na to sposob i hrejanje i všetko bilo preucene na Ministerstvo prosviti, že bi išće par robotnih mjesta tu bili otvoreni. Ja še nazdam, že i novo rukovodstvo školi bude na tih istih stanoviskog, jak smo po teraz to zadumovali, i taki rozvarki boli započati za značajnikom okruga, zato že bez toho ta hala nehodna mati svoju finansijnu opravdanost. Trebalo bi ju racionalno i mudro vykoristiti. Rejači, ktorí postaveni na krov, Nješka je jedni od najsúčasnejších i oni robia po principu jagod i kvarcni lampi, snuješe jih jagod infračerveni zari, že še ne muši par hodzini predtým zohorivati halu, ali dostatočno njem par minuti uključiti stoti rejači i oni reju ljem tot prostor na ktorim še odbuva zmojanje i tam gdje publika šedzi. Drugi čas prostoru še zohoriva s okremnim drugim žridlom, takže sme to na segmenti rozvrceli i nazdavame še, že to hodno najracionalnejše vyhasnovať energiju i že to ne bude takvi vidatki, že bi predstavljali daljši veliki problem. Tota sportska hala bude hordost ruskog Kerestúra i keše Kerestúrcom uda gazdovať za nju na odvitujúci spôsob, ona ešte dlho bude rozsadnik sportskih talantov, za ktorýma to dvala še bol bohatý. Više mladost nova vrace
co s večarom z našho domu špivanka odlukuje. Jemnjetku da co u ljetnjej noci, co nam da razgrali. I njecivčato, co z nama pisnju ljubovnu zašpivali. Pisnja i mladost ruku pod ruku, tvar naš mejana, vlasi kandrasti, a šerco polne šeca. Pisnja, mirni prijatelj, gazda i sluha, da razjeceren čovaci ceren, a naraz nižna ruža. Toto co charakteristične za dní keresturske paprigi, to stretnuce nauki i fahu, čeranka informacijoh i iskustvoh produkovateljoh, jak i predajna vistava paprigi i jej prerobkoh. Manifestacijama i velji zabavni zmisti, a co šitsko včera zaznačila naša ekipa na terenu, u prilohu ktorý šljizi. Rusko-keresturski paprigare boli vredni i zložni, ta i toho roku uspješno organizovali trecu pošore kerestursku paprigarijadu, točnejše Dni keresturske paprige. Tota manifestacija pomali dostava vše vekšu značnost na agendi keresturskih podijov, co pomogne njeljem paprigarom, ali i samomu Valalu u jeho promociji na turističnoj mapi naše države. Preširili sme, da poviem, našich osoh. Tu nám teraz prišli viackeľo chemijní hiži, ktorí jedno zo nami pôjdu na poľa i opatra papriku, za nás posovitujú, že co môže buď lepšie porobiť, zvuči môže buď srišime i da dajú možno nejaký svoje fachovo dumanje, že jak nadalje môže u seba robiť. To, co sa týka toho, tu všelijak toho roku znova prišli i naši otkupiovači paprigi, že by vidjeli na polju jak papriga vypatra. Dodam, že toho roku na ise dosť dobre papriga vypatra. Nas zname što taka bude i cena, da sme toho roku hodni zadovoljni jedni i drugi. Co się dotyka odkupiovačov, oni ešte nesteli vyjašniť za cenu. Hej. A co się dotyka količestva odkupljovačov, bude ich vecej jak v prešlých rokoch? Ja dumania, že bude vecej, poneže toho roku dam, že papriga bude kvalitetnejša. Tiž takže i na osnovu manifestaciji čulo za kerestur i že máme dobre papriky, takže ja dám, že bude väčšie količestvo, ktoré sme hodní predať, môže buď direktno do prerobku, alebo direktno do tých marketoch, a menej môže buď na kupcoch, teraz to čo on ukáže. Manifestacija počala predpoladňom so obichodzenjem poľov po paprigu, kde prisutní fachovci i kupci ocenjovali tohoročni urožaj. Uslovi boli baš češki, znači mali sme velike količini padavini, smena slunkovnih njoh i to bar spogodovalo za rozvitok horotoh, takže i popri toho paprigi šorovi i dosť dobri paprigi. Toho roku bolo priskanja dosť. Otprilike 18 do 20 zraz špricovana. Co so tima fungicidami, insekticidami i kalcijum. Prikarmjovanje, hej. Vi všetko to pestujete dávame súčasno zo systému kapka po kapka. Hej, kapka po kapka. Nie veci na fiovky, jak co sme skorej sadzeli. Veľká robota, veľký horúčavy, veľo zalivania. Tak, prídeme motor, zapalíme motor i prepatríme systém i dakus povypljevame, dakus prejdeme po nej i tak. Ja dúfam, že vypláci, keď nebude kamencov. Aha. A ozda nebude už koniec ljeta? A uvidíme. Osigurali ste? Osigurané. A dobre, veď čo vypláci všelijak. Bo osigurávaca chyža vypláciš škodu. Vypláci, evo, na Baburi bolo už osiguranie štety bolo 20%. A už bol kamenec, kedy? 25. júna. Aha. Znači to vám už vyplacené, či má buď vyplacené? Nie, to boli, včera baš boli završno, že opatriť jak
Та вчора одрізали вже 20%. Ага, то задовольні сте з тим, скільки одрізали? А як було то так у зв'язці шкоди, бо перша була барс odškodovaná, ale teraz še vypravila. A toto paprika sigurno nebude v prvej klasi, hej? Tota už predána, to už dva raz obrana, to už treće oberanie teraz nadchodzi. Keľo vy toho roku máte paprika? Dva holti paprike tu, jak vidíte na tej parceli. To znači všetko, hej? Všetko, hej. I jak ste zadovoljni? Za teraz sme zadovoljni, tako sme ju spravili, ako sme ju spravili. Jak i prešlo roku, zeleného uvenuća jest, toho roku. Teraz dalje budeme vidjeti. Ali to nije dvelo, hej? Nije dvelo, a najviše na tim zaustanovelo. A jak ste prešli so zvodarami? Troveli sme ih, stalno sme hodili po parceli okolo i troveli sme, i furdjetak sme troveli. Znači, uspelo trovenje? I Zenješka vidíme, že jeden prebehne ešte a jest. I načnutej papriky jest, i pohriženej papriky jest. Ale je veľká količina to. Ja dúfam, že bude toho roku. Že toho roku še vypláci dobre paprika. Ktorú cenu očekujete? Nemôžem zaključiť, ale otprilike ja dúfam 55 dinari, že to bude cena tohoročnej papriky. Tak u štretku, jak še hovorí. To bude sezóna. No teraz je môže bude daco mocnejšie, ale to mali količestva. Ale dúfam, že bude 50 dinari, že bude paprika. Štredňa cena, bo na počátku oberania veľa väčšia. Hej. Pachovci za zaštitu roślinov nalašujú, že kto načas počal zašticovať papriku i dali všetko, co potrebné, nebude mať problém so urožajom. Každý rok specifični. Da jeden rok specifični po pitanju bakteriozi, drugi rok po pitanju sovicoh, treći rok povedzme po pitanju zelenog venuća, každý rok podačen specifični, ali proizvođači treba najveću povahu da obraca na bakterijsku pehavost i da nje koriste dajake sredstva, co še nješmu koristi, zato že može nastati dosta veliki problemi. Konkretno u pitanju antibiotiki, streptomicin, kotri nepotrebne tretirati papriku, jem treba pratiti od počatku vegetacije, jak co še dešava po pitanju vremenskih uslovija, zato že vremenski uslovi najveće učestvuju i u rozvoju horotoh i pojavu insektoh. Antibiotiky z rośliny ani nemôž legálno nabaviť, bo sú nepredvidzení za ich tretirovanie. Ku tomu, keď se kasnuju, ostavajú u rośliny i plodoh, a to nie dobre. Ja sam Šandor Nađ, vlasnik firme Aretol. Imamo 4 hladnjače i zainteresovani smo da o jednoj najbližoj hladnjači našoj prerađujemo i papriku. Da li ste do sada sarađivali sa krstovskim paprikarima? Jesam. Unazad 2-3 godine kupujem iz Krstura papriku, uglavnom preko krstovskih otkupljivača. Koliko imate ovdje na terenu otkupljivača? Jednu, pored mene stoji Čizmar Eufemija, ona za nas otkupljuje. Znači vi toho roku budete otkupljovac? Rihtameše dom, že idemo ozbiljno neporihtani, oni rihtaju liniju u fabriki, takže paprika evo dospeva. A vi budete mazljem vi budete poštrednikljem za jedno či za vecej? Nie, všelijak budeme za vecej, ale to ta firma nam je na perše mesece, ich potrebi budeme patriť všelijak, jak da pom da obezbedzime količestvo i kvalitet i všetko, co oni budu hľadac. A máme ešte i druhý fabriky i jednu targovackú chyžu, ktorá distribuira do tých, jak da pom, marketov u Novim Sadze, Beogradze. Da pitam još gospodina Šandora, da li vi otkupljujete samo celu ili rezanu papriku? I jedno i drugo otkupljujemo. Baš gledamo tu na njivi, ima paprike koje ima fleke. Verovatno to ćemo u rezanom obliku otkupljivati, a otkupljujemo i celu. Manifestacija, ktorá toho roku organizovaná u uličky oprez novej sportskej haly, predĺžená so zdefilejom koňských zapráhov, pokľa kuchare pri hali robili svoju robotu. Co vi varite? Ja varim paprikaš zo ovci, 2 kotli. U 2 kotloch, hej? 2 kotloch. Keď je ovca stara? Nie znaše, 5-6 roky.
A keľo vkupno jest v kotli? Ukupno je z kotli 10 jedenac i plus toho sarma. Co še nie u kotle vari, ale na šerpenja, bo nie môžu kotle. A co u druhých kotlov? U druhých kotloch je pasulja, kapusta slatka, paprika zo švinji, ryba. Ja varim trenutno poľnetú paprigu i 3 kotli baranjiny. Znači jedno i druhé Hej. jedlo. Ja i môj pajta z škole. Aha. A povedzte mi, z čoho poľnetá paprika? Poľnetá papriga, máme 70% švinského i 30% hovedziny. Riskaša normalno se ide do... To u 3 veľkých šerpenov. A máme ešte 2 šerpeni. Znači 5 šerpení. 5 šerpení, hej, ešte 2 šerpeni. Očekujete, že to bude najvažnejšie hľadať? Čujem, že už popredané všetko. Hej. A dodávali ste vezdaco, či ste od počátku plánovali pec? Nie, od počátku. A tak mi rachovali, že teľo bude, a teľo sme navarovali. Boni za večeru zo z tých 12 kotlov i 5 šerpeňov popredaní za krátky čas. Ta še veľim z naštiviteľov neušlo koštovať za jedno zo smačných jedlov. Najčešću paprigu mal Michal Takač, a za nagradu dostal Mažu. Co ste ju dali, že by taká narosla? A evo, to verovatno dlhoročne iskustvo prek 25 roky. Z roka na rok še trudzime da usovršime daco, še daco nove, a uglavnom domam, že tomu najvecej doprinoši domašnji hljivski hnoj. Za najkraši vybraný štand Irineja Mijačiča i on dostal slunkobran za nagradu. Toho roku som priniesol 3 fajti ajvaru, 2 fajti pinđuru, mám već kaj mađuni, mađun zo z paprigi, mađun zo z bundavi i mađun zo z cibuli. Mám produkt čili, već kaj mám horki ajvar i mám novi produkt keresturska horigača. Co to keresturska? Keresturska horigača, to novi produkt, ktorý som toho roku vyložil prezentovať. Napravený je zo zvecej fajtoch paprigy, ale všetká papriga, všetky fajty horky. Poneže tu bolo i mađunu z paprigi i cibulji, naš sobešednik nam mušel otkriť i jak to može uvariť slatké mađun zo cibulji. Ja nevydumal, bo ja to zeškaľ prečítal u literatúre, ale keď som ho napravil po receptu, jak tam písalo, tam mi še nepačalo. Nie ličelo, ni inač, ani farbu nemá, bo cibuľa nemá krásnu farbu, keď si uvarí. Tak som vec daco kombinoval so višnju i s višnjovým sokom, da dám kvaskavosť i sladosť, ešte doženje so prismačkami. Da vidíme, že to bude. Otrimaný zmaganie za najlepšiu cecinskú masku, dze pobedzela Doriana Pap. Ona dostala voucher na 5000 dinári, ktorý potroší u Valhalskej knižarni. Okrem plodov z paprigy i druge želenjavi, tu svoje produkty domašňového výrobníctva vykladali i rižni združenja ženov, a popri njih i 2 djevčata. Принесені на руквиці деякі привезки, лебо такі деякі ствар. A z čoho ste to pravili? З мандих гумков у фарбах. A češko to napraviť? Ха завише хто як. A co ty pravila? Ja pravila to titu na rukvici i priveski. A keľo si treba za jednu da napraviš? A nie znam točno. Koľko zini? Da jedni a da jedni može biti vecej. A co ti napravila toto z druhého boku, je? Hej. Keľo tebe treba da napraviš jedno? Už som še uvežbala, takže kolo 15 minuty za jednu na rukvicu. Za toto manifestáciu Združenie paprigárov konkurovalo pri Pokrajinským fondu za rozvoj i dostalo 150 milión dinári, jak i 220 milióny za druhé aktivnosti, takže i pokrajinská vlast prepoznala značnosť tej manifestácii, tá jej budućnosť obezpečená. Koľko máme, s jakýma sredstami rozpoláhame i co môžeme porobiť, dúfam, že to menej veci bude nejaký kostur i nejaký príklad, že jak nadalje budeme robiť všelijak, že tu možda jedni stvari premeniť. Bolo rozvojanja i o prepodavanju, međutim mi otrimujeme žimski prepodavanja u perióze, keď ľudia tapom to pred sezónu, keď še rozumejú tým, že co, jak budeme robiť. A teraz nám hlavný moment i hlavná ideja, jak to tú paprigu predať. Školskej lávky, zo stretnú zo hyrosvárky,
pa traju, ljubov našu tak čuvaju. Pada diščik, pada drobni, zli jazik i sluham zlobni, že me mojo nje davaju, mili čustva prepljetaju, a željeni oči tvojo, poljubeli oči mojo, njih často pa traju, ljubov našu tak čuvaju, a željeni oči tvojo, poljubeli oči mojo, njih často pa traju, ljubov našu tak čuvaju. Hmariše rozišli šivi, znova vjedno zmeše žljivi, cepli lička vitri hlaci i po počka da šaci, a željeni oči svojo, poljubeli oči mojo, njih často pa traju, ljubov našu tak čuvaju, a željeni oči tvojo, poljubeli oči mojo, njih často pa traju, ljubov našu tak čuvaju. Počitovaní patrače, zdohadníme, že jaký prílohy ostali po koniec emisiji. Opština Odžak Gužda Skeljo-Roki domašnja rukometnому kampu, na kotrem mladi s pomocu eminentnih trenerov prez teorijo i praksu zdobuvaju potrebne znanje z toho sporta. Malo hto od starših ljubiteljev sportu, okreme rukometu, še nje zdohaduje Petra Fajfriča, jedno z najljepših rukometašov bivše Jugoslaviji i rukometaša z čiju generaciju naš rukomet rušil z sigurnima kročajami napredok. Keď napravil Fúrik rušil do kvecarnje, že bi kupil kvece, kotre na njo položi. Ta tam vidzel studnju, ta i ju napravil. Hlavni majstor Velibor, ali je on ma i pomocnika. Jeho ocec u penziji ima dost času. Keď mu prize sin zo zroboti, ocec porihtani i pomohnuz mu. Popri toho, že je to čas roka, keď češicky odpočívajú, sportistom to čas, keď prez riežni kampi zdobúvajú znanje i kondiciju za nastupnu sezonu. Jeden kamp še už tradicijno otrimuje u Odžaku, a zazberuje mladih rukometašov z opštinoh Kula i Odžak. Opština Odžak Gužda Skeljo-Roki domašnja rukometnomu kampu, na kotrem mladi s pomocu eminentnih trenerov prez teorijo i praksu zdobuvaju potrebne znanje z toho sporta. U principu sme zadovoljni, pretože máme každý rok vše vekše číslo djecov, ktorí prisustvujú na tým kampu. Evo, toho roku sme mali i jedných od najpriznačnejších stručnjakov naših, co postojali u starej našej državi Jugoslaviji, pa i širše, može buzaži u Švece. Znači, včera bol u našem kampu profesor Branislav Pokrajac, ktorý otrimal jedno prepodavanje perše so s trenerami zahodno-bačkoho okruha, a već kad vyšol i na trening za najstaršu grupu dzivčatov, s ktorýma otrimal jeden dosť hasnovitý trening za nás, budúcich trenerov mladších, ktorí amateri može buť iskustva, i ukázal djecom, že u stvari jak treba, že bi še robilo profesionalno, hoď su z amaterskih kluboh, ali to barz važni, barz bitne, kad pravi pristup na treningu djecom, već kad vjerojatnije, že može očekovat co skore i dobri rezultati.
Mogu da kažem da sam ove godine mnogo zadovoljniji nego ranije godine, jer kvalitet, nivo kvaliteta rukometnog znanja te dece koja dolaze mnogo na višem nivou nego ranijih godina. Можем povedať, že som toho roku zadovoľnejší, jak prešli, bo znanie zo rukometu pri djecoch u kampu na viším rovni jak skorej, co dobrý znak, že sme pušćeli mladník. Všetci u tým kampu i ľudia zo kluboch i trenere učili zo djecmi, a to znači, že sme zrobili dobrú robotu i že še veľa ľudí zainteresovali za rukomet. U kampu djeci, kotri už bavia za reprezentaciju, a jest i tih, kotri uča prez mini rukomet i kotri nazdavamše poljubio rukomet i prez daljšu robotu, budu napredovac i usavršovat će. Kroz dalji rad napreduju i usavršavaju se. Dolazim iz rukometnog kluba Laki iz Crvenke. Ovo mi je 3. godina da sam ovdje na kampu. Treninzi nisu naporni. Za razliku od prošle godine dosta sam novih stvari naučila. Ovo mi je 4. godina na kampu, treniram za ŽRK Deronje, treninzi su uspješni i drago mi je što od prošle godine vidi se pomak i dosta dece se prijavilo od prošle godine. Ja to prvi rad na tim takim rukometnim kampu i bardzo mi milo, že Zlata Poplacko z nami trenira i tu jakieś takie nowe iskustvije zdobujemy. Ja sam iz rukometnog kluba Laki iz Crvenke, ovo mi je prva godina na ovom kampu. Treninzi nisu naporni, mnogo su zanimljivi, velika mi je čast i mnogo mi je drago u stvari što naše treninge vodi jedan vrhunski golman kao što je Zlata Poplacko. Zlata Paplacko, buvši golman nacionalnej reprezentaciji u kampu robila u hlavnim z golmanami i po jej slovoh, taki treningi bar spomagajo mladim sportistom u jih daljšej karijeri. Mám 8 golmanov, s ktorými každý deň robím dopolanie po skoro hodinu i pol, takedy 2. I môžem vám povedať, že je dosť golmanov, ktorí sú perspektívni i kvalitetni. Nem treba da ako zauzima barže robiť. I zato som tu prišla da bi im ukazala i pomogla u daljšej budućnosti. Tu treba barže na tehniki robiť, koordinatoru i dosť im treba ukazovať, ali najbarže na tehničkim delom. Tu su dakle slabši deni golmani, a deni, ktorí už majú kvalitet, već kad z njima barže robim vežbi i na kondiciji najbarže. Všetko toto nemôže ísť novac, keď niet potrebovky lokalnej samoupravy, kotra i na to zavod vyšla v oči i obezpečela potrebni uslovija. 110 dece već 5 godina dolazi u našu opštinu. 110 djeci už 5. rok prihodze do našej opštiny. Točnejšie organizatore dva opštiny, Odžacka i Kulska. Bez pomoci lokalnej samouprave nebolo by ničoho. Bez velikih sponzorov, kotri nam pomagajú u pririhtovanju rukometnog kampa, obezpečujú kostiranje, prevozky i druge. Lokalna samouprava i jedne i druge opštiny má veľa porozumenja. Robiše od djecoh od 9 po 14 roki i to jeden z većih rukometnih kampov u Srbiji. Popri tih, kotrim to bolo perše upoznavanje s tim sportom, bolo i tih, kotri svoj kvalitet u kampu ljem dobudovjovali i usavršovali. Trenere najbarže robili na taktiki, motoriki, až i na kondiciji. Všetko toto po domanju organizatorov bar spomohne už na zmahanjoh dok počne sezona. Nažalj, toho roku sala u Odžaku bola cesna za všetkých, kotri chceli na Štivic kamp. Problem u opštini Odžak to už je kapacitet za spanje. Znači máme odredzených posteljic, by sme mohli spať. Takže djeci, ktorí prichodza v oný istý deň i prichodza i vracajú še nazad. To uglavnom djeci zo Kulske i zo Odžatske opštiny. Mali sme interesovanje dosť veľké zo Mokrinu, zo Banatského i Đošu, zo Žablju, z rýžnych mestov, z Obrenovcu nás volali naši rodiči, že by chceli da učestvujú ich djeci, ali evo na taký spôsob sme museli še prilahodzovať, jaké sme mali uslovia i to bolo nám osnovné, co tot kampu može buď negatívne, má co nedostatok toho kampu, ale musím naiste pohvaliť, máme 12 djeci, ktorí každý deň na Hajzibanu, na Šinobusu putuju zo Prigrevici i zo Sonti, znači z Prigrevici do Sonti. Máme rukometaške, ktorí putuju každý deň, že by prichodzili na trening i takisto še vracaju nazad. Oni u principu hoću vistati, oni šťašliví, že sú tu, že še našli svoje novi pajtaški, svoje nove poznanstva i vjerojatnije određene iskustvo im dodatne bude prave na tim kampu, što týka samoho rukometnog obaviska.
Рішення того проблема už ще нагадує за ідуці камп, котрий буде 2015 року. Як могло чути, організатори прегваряють, že bi učašniki narok boli zmesteni u internatu u ruskim keresture, co znači, že tot kamp bude išće masovnejši i kvalitetnejši. Za sportski uspjehi mladih, popri njih samih zaslužni i fahovci kotri provadza karijeri talentovanih sportistov. Poneže sme u prešlim prilohu mali nahodu vidzic na jaki sposob rukometaše zdobuvaju potrebne znanje, zdohadnjeme vas i na jednoho našoho rukometnog robotnika, kotri i jak bavjač, a okreme jak trener, bul uspješni njeljem na prostore bivše Jugoslaviji, ali i u Evropi i Švece. Malo hto od starších ljubiteljev sportu, okreme rukometu, še dnje zdohaduje Petra Fajfriča, jednog z najljepših rukometašov bivše Jugoslaviji i rukometaša z čiju generaciju naš rukomet rušil z sigurnima kročajami napredok. Pravila rukometno obaviska počina učiti jak 15-ročni hlapec u Šidu. Už 1961 roku, kad mal 19 roki, bavil za rukometni klub Mlado zo Zemunu. Nje od Luha prehodzi do peršoligašov i to do Červenih hvizdi, co mu bula i odskočna deska za reprezentaciju. 1964 roku debitoval i to u Novim Sadze, gdje pobedzena Rumunija, kotra svoje časovo bula švetovi šampion. Drago ho dalje odvedla do Červinki i to bul najuspješnejši period u jeho karijeri. Za 6 roki, keď je bavil za Červinku, bul standardni reprezentativec, a osvojil i jedno prvenstvo i kup maršala Tita. Posle toho sam prišao do Šapcu. Do Šapcu nije bilo slučajno, bo sam tu bol u srednjoj poljoprivrednoj školi i tu sam zastal ekipu metaloplastkih, ktorá bola perša u trećoj ligi. Bavili sme drugu ligu, ja i dalje bol u reprezentaciji i tek sam posle završil s baviskom u metaloplastici 78. roku. Mal sam tešku povredu, pukla mi ahilova tetiva. Ali sam išće posle toga na 2 roki ja malo tako rekreativno bavil u Šidu i u Hrtkovcoh i takže sam tu završio karijeru. Co še dotika reprezentaciji, to okremna pripovedka, ekipa kotru malo hto išće buzemac. To je najkrašši period u karijeri toho velikого sportisti. Všetko počalo so mediteranskima baviskami u Tunisu 1967 roku. To bilo perše tak vekše takmičenje, gdje mi osvojili tako i mediteransku medalju. Tu boli šitski sportisti naši, košarkaši, boli odbojkaši i drugi sportov šitskih. Mi osvojili zlatnu medalju i boli Španci, Francuzi, Tunis, bol Alžir, boli Turci, Egipat i to dosta moćna konkurencija, ali mi boli perši i tu sme už naznačovali, že budeme mať dobar tim. Potim prišla Francuska, švetove prvenstvo 1970 roku, na kotrim tota ekipa osvojila bronzovu medalju, co bol jeden z najvekših uspjehov tedišnje jugoslavijanske rukometne reprezentaciji. I već son každoho sportisti Olimpijada 1972 roku u Minhenu. Ja už 72. roku sam mal 30 roki, už sam bol najstarši bavljač u reprezentaciji, ali mal sam dobri tretman, bol sam dobri odbrambeni bavljač i takže som še nametnul som še treneru Vladi Štenclu, ktorý me dobre zna u Červenki, i bol som po specijalnim zadatkom da čuvam najljepšoho bavljača z Rumunske, s kim sve znali, že budeme najverovatnije bavić u finale ili polufinale, i tak i bilo. Ja na celih pripremah sam učestvovao skroz, ali sam na zadnjej trofeju Jugoslavije u Sarajevu bol prisutni, ali sam bol skriti od javnosti, že me njet. I že ne budem u ekipi. I ne bavil sam ani jednu, ali sam bol
na treningu šitskih, a gdje sam se nje pojavljavali na zvaničnih utakmica. Vi boli praktično skriveni džoker? Pa da, njegov sam utorenje Bavelsom u utakmici, samo sam na trening mal i to 12 nadzenj, a kad smo rišli, a već pravi pripremi 3 mešaci smo mali u Ljubljani, gdje mi trener utoren, že budem bavic tu utakmicu, kad bude bez Rumunima sigurno i to u perše postavi, a za ostali utakmici jaki budem, jak se pokažem, pa tak bude. Tak je bilo, že u najvažnejšu utakmicu, isto polufinalnu u Minhenu, bavili sme s Rumunami i to smo dobili 14-13 u bar z neizvesnej utakmici, gdje ja bavil od 5 minuti i čula sam gruju, ktorý bol najljepši ofanzivni rumunski takmovalec i bavjač, ktorý bol ljivak s ljivom rukom, ja bol na ljivej boku half i čuval sam ho bardzo dobre. To i pokazalo se i posle se i pripovedalo i u našim rukometnim švetljudori. To je bol primjer jak treba da se bavi i da se bori. U finalu naša reprezentacija bavila zos Čehoslovacku i pobedzela zos 9 rozliki, a nje treba zabud za njih zmahanje s bivšim DDR-om u osmini finala, gdje pred 12 tisjači patračoh domašnji Njemci straceli zos až 12 rozliki. Tako osvojena zlatna olimpijska medalja. U našoj ekipi boli Arslan Agić, Živković i Zorko golmani, tu bol Horvat, Lazarević, Pokrajac, Karalić, Popović, Mišković, Bugarski i Bul Lavrnić. To i Vidović i Selec. I to bila otprilike cela garnitura. Jak ste še skladali? Bar smo še dobro skladali, a tu najvažnejše da napomnim. Cobiljanić Hutorel Štencu, ljehko tebe da budeš trener kad ti imaš mudrih ljudjog. Od nas 16, 12 bili diplomirani inženjeri i tu bilo i doktorov Popović, bilo i pravnikov i mašinskih inženjerov i poljoprivrednih od ja i dalje. Takže jedna intelektualna reprezentacija. To nigda veće ne bude od 16, 12 diplomiranih inženjerov. Tištag von u svojim vlasnictvima i bronzovu medalju na peršenstve Šveta, Zahodne i Njemecke 1974 roku, co boli ostatnji nastup Petra Fajfriča na velikih zmahanjoh. Posle vece jak uspješnej karijeri rukometaša, tod uspješni sportista še vyproboval i u trenerskih vodoh. On bol pomocni trener metaloplastiki za Šapcu i to jednej šampionskoj generaciji. Tu smo mali generaciju baš dobru u Šapcu, to bol Rašić, Vuković, Vujović, Isaković, Karanović i takže smo mali dobrih 5-6 bavljačov, a privedli smo Vujovića, to da pojemo 7 roki iz Cetinja, već smo privedli iz Kriva i prave kridlo Mrkonju, Bašića smo isto iz njih generaciji privedli iz Bjelovaru, to ritki primjer, da to prišao iz ja volam zapada, to še nije pameta, že takto prišao u bilo ktorom sportu do Srbiji tu da bavi. On prišao u popularnih generacija u juniorskoj ekipi i oni se dohvareli i privedli ho. To boli Saković, Vujović i Rašić i Vuković, privedli ho tu i bol prava stvar, što bi povedali pravi pogodak. Poen, že oni boli 7 raz prvaci Jugoslaviji
5-6 raz osvojili kup i tak dalje i bili barz dobri. Preveljki uspjehi dostal titulu majstra sporta, a od Sojuzu fizične kulturi Vojvodini nagradu Jovan Mikić Spartak 1972. roku. Odlikovan je iz toho roku i z ordenom Zasluh za narod pre uspjeh u Minhenu i z ordenom Zasluh za narod za zlatnu hvizdu za 25 roki uspješni roboti u sportu. Treba nadpomnuti i toto, že familija Fajfrič prava rukometašska, sin Zoran uspješni rukometaš u Norvešskej, a dzivka Sandra Kolaković standardna reprezentativka, tiž tagi supruha Milka bula rukometaška. Zaberka Sovo i Šid, otkac Petar Fajfrič, von perši sportista kotri osvojil zlatnu olimpijsku medalju i perši kotri bavil u Sojuznoj rukometnoj ligi Jugoslaviji. Takvi patra, karijera jednog uspješnog sportisti. Najviše velji mladi bavijače spatreli na Petra Fajfriča, bo on nas pravdi buli ostava pravi sportski majstor. Počitovaní patrače, prešle nedjelji sme vám ukazali jednu rozkvitnutú novosadskú zahradku a dneška vám ponúkame druhý idej za ušorenje dvora. Popri trávy, želenidle i kveca, krasoty dvora doprinoša i drobníci, ktorý môže napraviť z každé, kto má prichylnosti k roboti so zdrevom. Stil dajak ukrašic dvor, da lapel pilku i drevo. Son mu bul napravic furik.
Velibor mali, a nji sam nje znal, že ma talantu i že u šljebodnjem čaše budze stolar. Prve smo ovako iz glave napravili, onda sam rekao ajde lakše, napravio šablon i sad po tom šablonu nacrtam i sečem, šmiglamo i sastavljamo. Keď napravil Furik rušel do kvecarnje, že bi kupil kvece, kotre na njo položi. Ta tam videl studnju, ta i ju napravil. Hlavni majstor Velibor, ali je von ma i pomocnika. Jeho ocec u penziji ima dost času. Kad mu prize sin z roboti, ocec porihtani i pomohnut mu. Hlavni majstor sin, a ja ljem pomoćnik, pomagam mu to. A думаєш, že da kedy budete robiť so drevom, poneže se robili u Karneksu? Nie, dumal sam, ali kad on počal, ta već ja kolo njoga i tak teraz robim. Drevom sme počali robiti skoro i 2 roki. To sme tak videli ljude vinošeli kvice na drahu, tam predavali kvice na tim Furiku. I to še nam spačelo, to Furik i već sme počali tak praviti. Po teraz napravili sanki, hajziban, hordovi, poljički za fljaši i jako šigim to ide. A ljude najveće, evo ja naidu ta stanju patra i već kao raspituju še za cenu. Dakle, vari krasne, fine i pojde, dakle, jem slavu kivnje i ljebomu velju dinari ljebo. Dakle, vari u cvećaroh že jest. A jest, reku, ljemice kupi za cvećari, da već price da nam povece že počim se kupili. Drevo hasnujem jalovinu. Jelke, drevo i ploči, to ti pločiljem jedno šulaj. No, dobre to. Ploča ta. I već sme mali biber crep, to sme od njoho sme užali oblik i virezali i već sme tak sme počali praviti. Sme jedan šor cali, a drugi šor sme jedan prerezali po poli i tak da bude pola čerepa na pokrite. Treba nam šrubiki i gvozdiki i farba i to drevo. Pa najteže je točak napraviti, zato što ga pravimo iz nekoliko delova, tu kao glavčina, špice, onda osovina, to je najteže i ove rupe sastaviti, pošto je sve čepovano, nema, nije ništa da je kucavano ekserima ili nešto, pravi se čepovi i onda čepovima se sastavlja. To sme za jednu piločku i za reseljovom za drevo i šmirglo z ruku sme šmirglali i tako sme. Posle kad sme počali sme predavac, da već perši jednu mašinku pa drugu pa tak. Jak sme to predavali, a tad sme tak sme sebe alat kupovali. Studnju hordov Furik položeli do dvora. Položeli kvece i nje domali že še sušedom to tak budze pačic. Počali i drugi hodzi s gunjim. Kad počali ljude prihodi da predame, već sme mušeli praviti i im. Tad sme već tak. Produkcija studnjoh i Furikoh rušela. Ale oni dvome skromni, poneže nje maju svoj prevoz, nje vykladaju produkti nigde. Poskladaju do dvora, da ljudze možu pristopatric. Mi bi mogli praviti veće i to ti stvariljem, kad bi nam prišao človek, da bi dao povec, že co on žada, to še napravi. Već bi sme mogli i to praviti. Ja tak pravime teljo, kjer možeme predati. Interesantni to hobi, a hvarja može i zarobi z jeden dinar. Už tih njo hlapjaše do vekšej roboti, pretože su napravic djermu i stari parastski koč. Po teraz nje praveli take da co veljke, ali času i dzeku maju i njet pričini že bi im še nje udalo. Z ostim prilohom zakončujeme naše nješkajše druženje. Keďže daco žadace opatriť ešte raz, môžete toto zrobiť u repríznych termínoch. Na štvrtok na 16 hodín i 40 minúty i na piatok ráno na 5 hodín i 30 minúty, jak i na našim web sajtu.
Na jutre môžete opatriť našu poriadnu informatívnu emisiu Televízijný dňovník, ktorý počína na 18:15 a emisiu Dobrý večer Vojvodino nebudeme emitovať s poriadnym štvrtkovým termínu, ale na stredu 20. augusta na 20 hodín. U meno ekipy, ktorá pririchtala i realizovala dneškajší televízijný magazín, ďakujem vám na uvahy. Dovidenia.